Dobar dan, dobrodošli u Rineo Design, ja sam Mirel i trenutno radim na poslovima DTP operatera. Rineo Design je vodeća hrvatska tvrtka za izradu vizualnih komunikacija. U sklopu Rineo Designa bavimo se i oslikavanjem vozila. Za ispise koristimo Epson SureColor 5010 printere velikih formata. Tehnologija i ispis i kvalitete su prednosti tog modela printera, iz tog razloga ih najviše koristimo. Ja sam Marko Dikanić, direktor firme DDO, Epson Signage Partner za Hrvatsku. I jako mi je drago da smo danas ovdje u Rineo Designu, firmom koja stvarno prati nove tehnologije u ispisu, proizvodnji i generalno cijeloj industriji tiska. Tu smo zato što su naš korisnik Epson Resin tehnologije. Ima razne prednosti od starijih tehnologija i stvarno je iskoristiv u segmentu kojem se Rineo bavi. Evo, trenutačno oslikavamo Epson vozila na Epson printeru sa vrlo kvalitetnom 3M folijom. Epson Resin printeri su printeri na bazi resin tinte koja je 100% na vodenoj bazi. Nakon što je tisak gotov, vaš ispis je gotov i spreman za montažu. Znači 100% je suh, nema potrebe za prozračivanjem, nema potrebe za čekanjem posla, znači automatski može ići na laminaciju, na vozilo ili u bilo kakvu upotrebu već za koju koristite taj tisak. To je zapravo ekološki tisak jer printeri i iste boje imaju ekološke certifikate, imaju Green Guard certifikat, imaju certifikate za tekstile, znači oni komotno mogu ići u sve prostore u kojima se služi hrana, u zdravstvene ustanove, dječje vrtiće, bolnice i sve, ajmo reći, prostore u kojima je taj tisak u kontaktu sa nečime. Isto tako ima tinte velikog kapaciteta, znači 1,5 litra svake boje. Znači vi sta 1,5 litra ne sprintite stvarno more i more kvadrata folije, cerade, printa ili mislim bilo kojeg materijala kojeg želite. Uz Epson Resin printere, Epson i dalje ima stvarno veliki portfolio svih drugih tehnologija tiska. Imamo ekosolventne printere koja je starija tehnologija, ali koja će i dalje jako dugo biti aktivna. Imamo Epson sublimacijske printere s kojim možemo raditi tisak na šalice i na razne tekstile. Imamo Epson DTG printere, što je direktan tisak na tekstile na majice, što je u zadnje vrijeme vrlo popularna tehnologija i vrlo popularan proizvod koji podajemo. I imamo Epson UV printere i drago nam je što je Epson stvarno zaokružio tu cijelu priču i mi zajedno možemo pokriti stvarno sve potrebe našeg kupca sa jednim brendom.